Thiana na uthojeto manithie nthini wa vilingi wa mauvoo masita makwa nita wa beti wa mwania tuyambelilia mauvoo metonikana gavana wa kaunti ya Masakula ni Mwandu wa Vinyandeti ni wananisia mwikio wake mulomo chamani cha Wiper kaminane kala ule utwa isenda mboka isioni seke vadhokanyo thini wa ndambo kaila itongwe we ni Kalonzo Musyoka uli wioneka kuvuthisia vaneno tongwe wa Kenya kwanza ungu wa President William Ruto maikuli hatimo kwitha na ngwatanio wa vinyano kurilia ene nthi maikanenge myanya yotongoi alamu ya uvunyania chama cha Wiper. Latete tumwenuke sio zumbe nenyu muthawa mundu anabangurazi ya mwenda nyikine kwe gata nikwithawa. Sema asante kwa gavana wa Vinya, deputy gavana wake Mwangangi, chama cha Wiper Masako. Niko nilianza masaliti chama. Niko niliasaliti. Asaliti wote tufatie ama tusifatie. Tufatie asaliti ama tusifatie. Hiyo tutasaliti yote. Toka na chama chao. Tisawa. Na wana kisao wote. Na waiata. Waiata. Kwa maneno mambo kama baile. Muveni wose seiwanthini Kipchumba Murkomen ni umanie kuvithukua kwa seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Otsoti ya musini wa Kisumu anene cha thini cha mathiko ma Michelle Jelimo mwitu wa mungamia munene wa Kenya Ports Authority Captain William Ruto. Minister Murkomen yasia kiko chu kithiti kilekathalwa kule ateti kuungamia maundu ma kutumia mbuli livindani yetu endete vindani ya siasa no nyuvani munene. Murkomen mumiokanyu muvyu kuyala maneko nisia kumuvithukia Otsoti ayasia kana nemiokomanio na koko kwa mia wakavinane kau ayamotetea mwandiki munene muvyani Moses wanthini Raymond Omolo na ula wende na ukonywa siekone sia uvungulu wa mawona muno lembetani ya Nyanza. As we go towards these elections as leaders, I want to request to all of us to ensure that we put aside politics of violence and goons and gangs. One of the biggest challenges we are facing in the country now is that nearly a good number of elected leaders, including those who are aspiring, are recruiting young people, using them as goons and as gangs for purpose of intimidating their opponents or causing chaos in functions. I must say that we really condemn what happened to Senator Otsoti in Kisumu. It is totally unacceptable. And I am happy to report to you that the DCI arrested 3 of those characters, and by the end of the day today, we will have arrested all the others who have remained. We may disagree politically, but we do not believe that violence is an answer in any way. I saw some of the people who were having a press conference, the opposition leaders, mentioning my PS. I want to dare them that they come out openly and denounce violence and denounce the goons and the gangs and the boys they are walking around with them. And since they have gone public, I want to ask the Inspector General of Police to move with speed and arrest all those
boys they are using in their functions, so that then it can become a proper example that they believe in this issue of fighting gangs. Some of the most leading characters in recruiting young people to engage in violence are sitting in the opposition and coming to pontificate to the public. That's why they're shifting blame to government officers. We will continue doing our job. We will do it without fear or favor, and we'll make sure that we get rid of this country, of these gangs and goons. Amwe matongo ima amweka kuma kuya matongolo ni menda enendi kwende ya kuyumilia kuyandikithia atako ni makura vate kutilo itina mondoni mautongo ina uteti wa kuvindwa nthi ya Kenya kuyana na mwekani kana utongo wa President William Ruto wa Kenya Kwanza ndo aesa kuyanesia mawatho mayo ku enendi na kilungu cha miaka 5 changie na uthala na enendi ma Kenya matea songe mathinamo wonanyo wakana vevata wa kuete utongo imwe una mono kukwatamba umutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka Anarika maito ni matavia ndo yito kitambio register inge ingwa ya kula ni nene jimilie kwa winge nikenda wide moza kula nikenda wide twenu cha Musinde William Samoei Ruto ninga kwende byo watoka inge kana akekala na idia na boda boda akekala na Gen Z na akekala na mama boga lakini yu atakaisi evindani ye ekala na Zumbe ekala na ndo anene ekala na tongo yira nene lakini idie ni wodwe nindie kodi ndo no mukundia kwa taine na ndaya moko meke bei tu yumilia idiombe anarika kuditukwa sekula nikenda wide evinda ya kwenu cha Ruto wa nana 2027 wide tu yumilia kwa winge na 2027 ni bigie mwenendi aende na kuweza kula mwenendi aende na kwiyandikithia na kuweza ivandi nikana tupingue silikali witu Kalonzo wa Musyoka tukwete koko muno ba ukamba na even nendo kulia mundu yomde ukeje kwisilia kweza ukacha makingi ba ukamba ambe zioge tina suani muno ni kwethe wa kumi kwenda kuuma mwana witu na ibyo na mwana witu chama ba ukamba makuweni Kitui Masaku na even ngaleko ya Mombasa na Kilifi chama tuizi ni Wiper nawe wathi kukacha makingi wethiana na ito anagyala tu ngamita Kalonzo ukatutavia wetete madoadoa wa musiniki na wendo saliti mbainiki kwa atongo yonde mokamba tukwate imbo Kalonzo wa Musyoka weza kwithia utokite na Wiper mwa tafadhali isilege ele no izo kanetina na cha mwizo andu mbele kai Wiper atongo yonde tuliga Wiper tubiniania bu Wiper nikana mundu le strong ekwata ticket yuzuwa Wiper 2027 kwao anayuthi tu yumilei na leni vinda vitu ya kutetea mbena ya kuwasa mbeitu Ukathiva sandu siakithete na maovu wangi ela tukompanisye ndino mesaito ya maovu. Sukulu wa Uwezo College ni beyond training, yani nimbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maitu ni ataalamu makuwea siana na kusiuivya undu wa kwitha matona kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa kumina masomo. Tena kisomo cha matuku aacha distance learning, yani mwana akasoma eva asa na kila kingi cha face to face kana mwana akasoma ya sukulu. Uwezo College titha na kosi ila mwana utakosawi ata fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivya ya kisomo va Kenya ta TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC. Ikwate ivuso oyu kwa kukuna simu nambani ino 0724 390 322 kana wiyete maofisini maitu alame KIE building Masaku va industrial area kana uke maofisini maitu alame kungethanisia na Machakos Golf Club lika mutandaoni witu ulani www.uwezocollege.ac.ke. Intake ya mwaka wa 2026 ni yendeje. Uwezo College beyond training. Uiti mwailu
ni ulota etaimi isomini itu na ithima Nature Vital Wellness Center ni tuyumite kwikithia kana witi witu ni wa uvikia Valawi kalima kaunti ya Makueni matuku 6 mwezi wa kana tuithi wa vawote Ruby's Petrol Station valatu kwatikana kila muthenya matuku 1 tukethi wa sokoni wa Emali na valatu vingu wa sivitali witu mweu va Equity Bank matuku 8 tukethi wa Makindu va Savannah Hotel matuku 9 tukethi wa Machinery kanisani wa Baptist na matuku 10 tukethi wa Kibwezi Town va Kibwezi Eastview Hotel na matuku 11 tukethi wa Kambu Sidamo Hotel ukawi kwati witi wanda wa Natural kana na udhoke kliniki kitu kila kiva kuvinaku Machakos Twiva Asante House opposite Soso Center Mombasa Road Tree Connection Plaza first floor Hotel Connection Mlolongo Matu Town Twiva MB Plaza second floor Yulua Vengi wa Cooperative na sokoni wa Tala Twileluni wa Kiamba Road opposite ABC Church tukunie simu oyu kuisila 0722 533 833 kana 0757 590 590. Nature Vital Wellness Center, your home of total wellness. Voa airtime kwanzia yelaisivyo kwa networks yonthe Safaricom, Airtel na Telcom kwa kudial kana kuvinyia *191# isuni *791# na kila ivinda watho wa airtime wekwatia bonus ya 2%. Ingi Bamba Credo yunenge ivuso ya kutuka agent wa kudhosia airtime vinyia *791 11# na yila wathosia airtime ta agent ukakwata commission ya 2%. Wivo ndevala uwe Bamba Credo yivo kondu waku kwikithia we connected. Wenda airtime kwa metoki ona wina fuliza Bamba Credo ni munyanya wa vakuvi. Services situ ni masaa 24 kwa muthenya kwa uvumbi yanke ithukisi ilungu situ kuma kiokone nginya wiyo na oinki nukuni namba ino ya simu noti 19 itano noti kenda kenda inya imwe esuni 0794509941. Bamba Credo, symbol, fast, affordable and accessible airtime solutions across Kenya. Wima wamwi nikimwe kati wa sindu ila mundu wa ile kosa na uito na oinki nosio ukithiwa na ndagitali waku ndagitali muvivithie nende na elesia ulu wa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic. Wini withitwe withinwa ni mawuta mutambuko sukali kwambata kana ukathea kwambata kana ukuthea kwa ndakame kwalwa ni mutwe utavua kati wa mawau angi maingi oyu usungio waku wiukwatava kwa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic. Na yu ndagitali Ndena ni uvangite kana ni withiwa ndakomana naku kila vandu osoko ulaiva kuve naku kila wakwambililia. Dr. Ndena ethi wa mboni au Principal House wakeli ni masaku CCU House vakuve na Sartaj Building Ovama Smart. Kila wakatatu Dr. Ndena ethi wa Emali Kindu Mall Guest House na oingi wakatatu ni Tala Mdhoki House. Kila wakana ni Masi Jabulani House na oingi wakana Dr. Ndena ndethi wa Ovaulu wa Lista Supermarket. Kila wakatano ni Matu na ni Vau New Thika Lodge na oingi wakatano ni Kibwezi Vau Kings Guest House. Kila wathandatu komana na Dr. Ndena wote Morning Glory na oingi wathandatu ni Kitui Signal Garden na oingi Dr. Ndena ndethi wa Mombasa Raha Leo Complex. Na kila wachumwa ni Vau musini wa Ilovi Ruai Dune Plaza first floor room B3. Kwa uvumbi yanke kunia Dr. Ndena unene nake kwisila nambari isi ya simu noti mwonza ile noti thandatu inya imwe noti itano kenda isuni 0720641059 kana oingi noti mwonza itatu ile mwonza kenda
muonza ile muonza isu ni 0732279727 lilikana ni Dr. Ndena na niwa Ndena Herbal Clinic. KIPS Technical College nicho kimanisio kila kinene vyu kwikithia mitiani ya NEC na tianenge mavalua ni muvea wa kisomo va Kenya kwisela TVETA, NITA na KASNEB. Wosani wa mwei wakana ni uende OU na tina kosi sia certificate na diploma kuunenga uikithio wa kutwika mutaalamu mdhini wa kosi star, journalism, ICT, health sciences, business studies, engineering, foreign languages, hospitality and tourism, fashion and design. Kwa amadhiwa alame kweka kosi sia KASNEBTA, CPA, ATD na KAMS. Mena uikithio wako ebe wakimanza cha fees ni KASNEB. Uka imanisioni situ va musiene wa Ilobi KPCU campus va Haile Selassie Avenue. Kasarani campus ilaji kudhengeania na Power Star Supermarket lelo ni wakuma Kasarani Kuthimwiki. Philadelphia campus ilaji kungedhanisia na Afya Center va Tomboya Street. KTDA campus va KTDA Farmers Building Ngolovani ya Keli na Ngolovani ya Kenda. Kimanisio kinene cha KIPS Technical College yani main campus va Donholm Savannah Road. Na mumanyiwa ati lasima usome sukulune na usome wivasa idhanu kwa tene ukeka ilajita wa distance learning na uisomea sukulune situ tena nyumba siya ukoma ila sita wa hostels. Nena na KIPS College kwisila noti imwe dhandatu noti kenda ina imwe kwa mawombe yange voka website ine yitu ilani www.kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success. Nina udhoto ingi tumanithie tusonga na mbele na mavomi tunikana President William Ruto ya siata serikali vata kwa miandiki maendeleo na kumandendo wako sozilovia kwisilanga basi ya mbesa va Afrika. Anini ya kuyadiani ni kauntini ya college adhini cha kuvinga umbano wa Mashariki Corporation Ruto ya siangu atanio na mawoni matongo ima Afrika nimekwendeka nikana kululumilia umwe na maendeo. Ruto ya saa ena mwekio kana kuota ya enendindi yo ndekana globally makethi wa madhi kalandisi ya Afrika kwa kilungu cha miaka miongoli yukiti na vevata ndisi ya Afrika ikamanda undo siku kilia maundu mautandithia na kuia kana kuia ndisi yo kiwango cha iluni kana kuikithia mena mawekalo mautalo munene wa enendi. We will have the largest workforce in the world coming from this continent. Because of the Africa Continental Free Trade Area, we will have the largest single market in the world in this continent. And we have resources and we have assets. Your engagements here reflect a collective resolve to advance peace, strengthen stability, and accelerate progress across our respective countries, our continent, and very well beyond. I especially commend the Director General of the National Intelligence Service of Kenya for his leadership and the meticulous organization of this conference. The Mashariki platform continues to grow in stature and relevance, and the milestones achieved thus far are both notable and commendable. Over the past few days, you have engaged with depth and clarity on the realities shaping our security environment. You have critically examined a world defined by shifting geopolitical dynamics, rapid technological change, and the increasingly complex transnational threats. Asiye ni maadhudhu kabinani kalame kombelo mivitu kano misini kana ukonya maundu mamitwano kuvitanga idhoko sio utena asia na ini kana kusovya mikalele yasio
utaola umiwe ni Reverend Daniel Mutuku mutavania kuma kanisani mwe wa Royal Priest musini wa Mwingi wala kwetakana ciana mbingi ni cithitwe ikwata ukuno wa kiliko na kukunika mikalile ni acio kumana na ithoko cia kimusi kindu kina kithitwe kionzia na masomo masio kavinana kuwe kule muvia wa kisomo kutuma ataime mwanya maskulu ni mandwani ni kana kwikithia kana kavindani kala ciana cia kuneka kumana na ciiko isu ni cia kwata mautao osia Kimanzi na Livotisu. Aine na vilingwa movo Reverend Mutuku eweta kana ithoko mbingi cia micie ni cieta yukuno muno ile koni na mikalene ya ciana kitumine kiu aimakulia aciai kavindani kala methwa na mibitukano kupetanga ithoko kwi ciana cio mbethukicie kundu kwikivathukania nondu nikwithitwe na ivathukanio katikati wa ala matwanite o kana ala maciani gwe miciini na kukethwa na ithoko ikavikia ukethia nikwethwa na kau nikwethwa na kunenania kwa kuthuku kwa ndeto na muno ciana citu nicio cithaa cimbini ila kwethwa na mondwa na ila kwethwa na kau katikati wa ala matwanite kana ala maciani gwe muno ciana nini ni cithaa ci affected iliko nicio kanona mikalelene na maisha ma ciana citu maivinyike kamuno kou ninkwenda unena na aciai nikenda withie nimethiwa mena onana kana mena ngwatano kana mena wendo. Auyo vo Reverend Mutuku ayongela na ukulia muvia wa kisomo kwikithia kana masukulu mena ataime mwanya kumata amanyiwa ala matonya ithwa makunikite ilikoni cio kumana na zikota ii nondo ila kwethiwa na ithoko katikati wa acii ciana citu nicio ciumia muno na nili cienda cukulu kethia ni ciathi kwithia ci affected ukethwa na kusoma kwina thina nginena na muvea wa kisomo nikenda withe ni manengane atai masukulu ni maito nikenda indi ciana citu ila ciithwa ibinyekekite nondu wa makao ala methitwe mici withe ciana ni cia tawa nikenda withe iliko cio ni ciethwa cikwatie masomo monesa kavindani kau aikulia ziikwo za ivinda ya kukulia utao kuyatabania na muvia wa usesei kumina ithoko cia micie utena kwika maundu matema ilu katiwo na ndikulia ci maito ila methiwa na kivathukanio withe ni mamantha atai nikenda withe ni mama ningeteto ila ciailite kumakwatania kusela kula kwi athukumi mangai mapasta maito ni zitwe na maashungaji kana athukumi mangai mama netwe withe ni mama tethia na ndeto ciotao na indi ukethia ndeto ikila muno withe no mama nda undu matono kwata usuwe kumakula kwi usesei ikundi cio sesei nikenda withe kwina mugo katikati wa mesi ngirivoti ya vilingwa movo kuma musini wa Mwingi kilio mbungeni cha Mwingi katika undine ya Kitui Hosea Kimanzi. Tulika mondo niwe okonia mathao ni kana itina mathao ma EPL kuciokethia umuthi Arsenal methwa maithao kana bona mautho saa
saa 8:30 Brentford mathoke na Everton mwendoni wa saa 11. Burnley na methoka na Brighton mwendoni usu wa saa 11 cia yawiyo. Liverpool makimane na Fulham mwendoni wa saa 1:30 cia wiyo. Muthenyani wao ni mathawasu makaende ya vala Crystal Palace makethwa methoka na Newcastle mwendoni wa saa 10. Nottingham Aston Villa saa 10 na makethwa methoka na Sunderland makethwa methoka na Tottenham mwendoni wa saa 10 na itho ya muthia ikati wa timu wa Chelsea na Man City ile kathokwa saa 12:30. Ile dha kutukuna kwa mkea umundi West Ham ni makunie Wolves mbao 4 kwa vathei. Woni voto vikamuthia wa mavo mwitu mwendoni wa Samonzani kuendea usiaisi mwelu ngusitulasi ya Televambo Tongo TV ngwataniwa iya mwakamba. Nito wabeti wa mwania Chindanesa.